Asikubiyelele kuyona ke channel igama upastor weningi ngokhulu nje kuyithoba sivakashele la udokotela umelaphi wendabuko Dr. Simelane kunjani asiphilile pastor ngifuna sibhekela udaba lwegezo kunento ebizwa ngegezo lebhizinisi uma sikhuluma ngegezo lebhizinisi sikhuluma ngani into ogeza ngayo ukuze ibhizinisi yakho lihambe kahle yini igezo lebhizinisi ingezo umuthi webhizinisi ingezo akusigezo ingezo ugezela ibhizinisi ingezo yebhizinisi vele icondane nale bhizinisi yakho lo yenzako nje usina hayi ngenza ibhizinisi yabe isitolo le bhizinisi yakho yesitolo ke kumbele bese uyayigezela le bhizinisi yakho ukuthi ihambele ini kahle le bhizinisi nyanga kakho thina ke masigezela le bhizinisi ke siyagezela ibhizinisi bese sesiyaphahlelela la kule bhizinisi yakho lo yenzako inona sicelela la edlozini sicela inhlanhla la kule dlozi in la kusinango zibane sesimgezile ke manje ke wenza na ibhizinisi yakhe naye kuyiphilisa iniyena sesicela kumnika inhlanhla manje yebhizinisi lekahle lezahambisana nalesimo sakho lokuso sethonga ilakho sesiyakunikeza manje ini lenhlanhla yale business asikuthwalisi ngoba labanengi sebagijimela ini ekuthwaleni asiye sifike ithi lapha ekuthwaleni siyakuphakamisa nje ukuthi sikuphakamisa sekunika lenhlanhla ukuthi ye business ini yakho ini le niyamgeza into eshoyo nimne into sokugeza bese nimxhumanisa nesimo senhlanhla yakhe emathongweni ngokuthi nimphahlele nikunjani phela nje siyamphahlele lapho siyaphakamisa ke manje la kulenhlanhla yakhe yale business so la from kumuntu obhaka amagwinya to umuntu one truck shop umuntu odayisa emgwaqweni onesitoli wonke umuntu nje one business angeza nimnikeze lento lengezo lena ye business egeze bese nimkhumasa nesimo sethongo lakhe le business phakama aphakama ushabe encane business ushangabe kule nkhulu ibusiness lapho ke uzawuphakama uzayibona ibusiness yakho indlondlobala ihamba ibusiness yakho iyaphambili imgomo nembandela umgomo nembandela ayikho imgomo nembandela umgomo nje lokhona nje lojwayelekile nje ukuthi uma umuntu wesimame ufuna usasebenzisa phele uhlale emalanga uthi baba wakho ungamvakasheli uma ungumama mawungibaba lapho mama ungamvakasheli emalanga azebe mathathu uyazile ukuthi hayi ngenza inawo usasebenzisa lezi zasebenzisa phela uzawusebenza ini kahle ngoba mau senza lezi zinto wa dibana nomuntu wesifazane noma wadibana nomuntu wesilisa lenhlanhla siyadungeka manje ungcolile umuntu abazi ungcolile lo muntu lapha ifihla kuyadungeka manje seyidungekile ngani na okwaphela iprocess yakho wena sogijimile manje lapha yini walana lamuntu kanti lesinye isikhathi mawusoma business vele ngibonisa ibusiness wesilisa asikwali thina vele uzawushela intombi nihlangane uchubeka ushela intombi leyo futhi nihlangane lengakusho ngithi hey lalela phela ngoba ngisoma business wena ila geza susa lo muntu ngoba awumazi lo muntu ukuthi uhlangene naye unani inloya into ishoyo ukuthi ke manje umuntu ongisoma business ngale nje ukuthi nimnikeze ingezo yebusiness ne kodwa futhi niyakukhuthaza ukuthi funa ahlale egeze ngoba ulala nabantu abanemimoya ehlukile engcolile asuke ngayazi futhi ngenze kulala nomuntu omhluphe ongenzeka waphuphunyelwa isisu noma wakhipha isisu wena uyamdolisa noma ulala nomuntu owashonelwa indoda kwangageza wena ulala naye wakhe so lamathunzi kuhle lokuhlala uyikorobhe ngoba ngenze isimo senhlanhla yakho sivalwa yilokuthi wena usubhabhalele nomuntu wrong ukhahlahla levalekile ibusiness ahamba manje kahle ibhizinisi nguwe ulayela umuntu wrong bongazi ulayela umuntu wrong
lo mntana ronke manje ke sekubuya kuhlala kuwe manje emzimbeni lapha ini kuwe ulale nomuntu onesichitho ngoba ulale nomuntu onesichitho nako kuyasifaka isichitho kuwe siyangena kuwe phela ulale nomuntu onesilwane nako nawe futhi kuyakuphazamisa siyabuya kuhlala kunamathela kodwa siyakhala kusho ukuthi kubalekile ukuthi mawumuntu ngale nje ukuthi uthatha ingezo yebhizinisi kodwa nje uvela uma usebhizinisi hlala ke uloku buyi ukorojwe buyi ukorojwe kancane ngoba inhlanhla yakho nakhona usho sikibile kunjena kunezingcabo zenhlahla kuthi hayi sesimbeka inhlahla emzimbeni simcele ethongela lakho samphahlelela ngoba lo mzimba akusiwo wethu wedlozi lakhe kuthi na inhlahla manje sinikezwe inhlahla ekuphakamisa iphakamisa inhlahla yakho yekuzalwa umzala anenhlahla into esho ukuthi kunalengezo yebhizinisi la ugezwa khona bese uphahlela khona esimeni sethoko for inhlahla ngithi iphinde nimgcabe futhi umuntu omunye ingcabo zenhlahla futhi yebo ayifunayo so le ngcabo zenhlahla zona zihamba kanjani ke azinayo imthelelo omubi empilweni yomuntu azinayo imthelelo ukuthi bethu ngathi sewuthwela kunemoya nemoya sekhona soyigcabile sihamba nayo manje hayi nani ayinawo umoya ngamafutha ayinawo umoya kanje nani senimgcabe ngamafutha athile manje yeba nani impali ingawusihla kuhlanganisiwe nje sakhuluma lethonga yilapho lamukela nje inhlanhla lekahle siphamisa ngoba inhlanhla phele iyalimala inhlanhla ihamba iphele simweni semandla uma inhlanhla yakho ungayiphakamisi phele enempilweni bantu bayishaya inhlanhla yakho uthosi nebe kunenhlahla mina yeke songibona manje angisana inhlanhla mina ifanele inhlanhla yakho ngoba bona umuntu onenhlahla bayishaya inhlanhla kuba ithebule inhlanhla yakho manje asibe siphamisa inhlanhla yakho isiqinise isimo sale inhlanhla ini yakho uthi ingashayeki ingathebuleki vele maswabhizi izawushayeka inhlanhla yakho ngeze ihlale uzwile mbukeli thatha ingezo yebhizinisi phinde uphahlele ukukhulunywa lento ungathatha mhlawumbe ingcabo zayo futhi inhlanhla kukuwe kodwa udokotela uyakusiza kona konke lokho ukuthi mawufuna ukuthi mhlawumbe uthole ingezo lezugezwe bese unikezwe lezi zinto zokuphahla uphahlele inhlanhla noma ugcathe ukufaka into ezithize egazini ukuthi wena esimeni segazi lakho sekuchithima inhlanhla nje iflower dokotela iphakama inhlanhla ke noma ingaflate inhlanhla ini yakho lo muntu soyizani yezalo bekuneni izoshasha letinto ke ukwazi ukuthi ube right nibe mjojo siyabonga babukeli